Od Elise. Od Elise. Kontrola leta, da li se čujemo? Charlie Delta provjera veze, da li se čujemo? Ja sam na 620, tu kod jezera, pa ovo nema prvi onda. Mislite si frka, strka, panika? E pa nije. Jer kao što vidite u avionskoj kabini pilota nema. Onaj koji upravlja ovim ludim aviončićem sigurno stoji s obje noge na zemlji. I dok je nekom za živce pivce, ekipi ovih dečkiju iz Međimurja slaganje letećih modela i akrobacije u zdravu dvije su od važnijih životnih preokupacija. Kad dođem na Dravu, zaboravim sve. Zaboravim mobitel u autu. Potpuno se prepustim svom hobiju. Nekad idem oduševljen doma, nekad razočaran. A razočaran otiđeš kad nešto ne možeš isprogramirati, nešto ti ne leti baš kako si ti zamislio, ili krenuo, znači posložio si model full, sve si isprobao na zemlji i onda si ga digao u zrak i to nije to. Pa to je ono, nismo se dosta igrali kad smo bili dječaci, pa sad evo kad smo malo stariji, sad se igramo. Pa ako umre to dijete v tebi, onda kaj si? Da, nismo svi djeca. Nismo svi djeca. Na papiru smo odrasli, ali djeca u duši. Ne na papiru. Kako god jesmo, djeca smo. Kad se nađemo, svako posloži svoj model, to se zapali, pogleda se, preleti se i onda nastanu one ribičke. Znaš, ja letim ovako, ja letim onako, ja mogu ovo, ja mogu ono. Ovo je prvi moj model, takozvani quadcopter. Znači, prije sam letio sa avionima, sa jedrilicama, helikopterima, a sad sam malo si složio taj, znači quad. Početi od ničega napraviti, recimo neke ovakvoga i da to još poleti, onda definitivno savršenstvo, ne? Ako napraviš dobro, naravno, ne? Da, ja sam zapravo počeo i kratko sa maketama, ovim malim plastičnima, i onda sam razmišljao, pa zašto bi novce u to dao, a zašto ne bi letjelo, i evo zapravo tako je i priču počela. Kad se digne model u zrak, to je čisti adrenalin uvijek. Kad nestane adrenalina, ja više neću letiti ništa. Da. To nikad ne znaš kaj će ti model napraviti. Nema ljepšega od toga nego kad ti digneš taj avion u zrak i spustiš ga naravno cijeli. Znači da nije u dijelovima i komadima, ne? Bitna je ljubav. Bez ljubavi nema hobija. Kontrola leta, imamo udes. Kontrola leta, imamo udes. Da li se čujemo? A pa držimo ti mi tu dole. Koji je ovo? Spuštavanje modela iz ralja drveća dravskog. Malo više gasa. Tu si gasa više, da diže. Sam start je skup, ali nama su rekli da jednom kad krenemo hobi da ne razmišljamo onda koliko košta, jer budemo vrlo brzo odustali. I bitno je imati potporu bolje polovice, recimo, jer onda zna biti zabavno, ne? A onda izdvojiš i za jednu stranu i za drugu stranu i onda je to super, ne? Tako da funkcionira još za sad to. Ja ne mogu o toj temi raspravljati jer ja trenutno više novaca i sve novce trošim na hobi. Rijetko kad jedem uopće. Para nije problem, pare nema. Para se potrošila na igračke. Evo, kao što vidite, ovo je jedna Extra 300, cca 3000 eura. Poleti za 10 sekundi, razbiješ ga za 2 sekunde, ode 3000 eura. U Prelogu se, bez obzira na dubinu novčanika, već odgajaju nove generacije budućih pilota. Kad budeš velika, budeš vozila avion. Vražija je ta ljubav. Spaja nespojivo i bez obzira na sve prepreke, oni koji je umiju konzumirati zauvijek će letjeti zemljom vlastitih snova, ma koliko se to naopak im nekome činilo.